Haleluya. Yesu nashimwe. Muzi mpamvu batiyahura nuko uherera umwana bwawe uhura n'ingorane ukazorinda usaza uhura n'ingorane uwababanye nazo zihera izindi inzira ugasoza ugiye gupfa ukiri muto utazigire biyahura ukabona gupfuye namaze iminsi 3 kandi sinapfuye inzara y'umunsi umwe irangije ariko umuzungu ntabwo arahwana n'inzara na rimwe ahura ameze umunsi byagiye nabati ahantu gupfa itangije ndayitanga. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Kwizera ni iki? Amen. Kwizera ni iki? Nigiye twakira amasezerano y'Imana. Imana avuganye natwe. Amen. Tukareba akara y'ukuri. Yesu nashimwe. Hama tukajana n'Imana mu gushika kwayo. Ikintu cyose Imana yakubwiye utabasha kuraba n'amaso yawe. Ndabereka ingene Imana avugana na Aburahamu. Yaramusohora ikamwereka inyenyeri. Kugira ngo imuhereze igicapo, image. Itegereze ziriya nyenyeri. Ati wazibonye? Nazibonye. Kuko ziriya nyenyeri zingana. Ni ku rubyaro rwawe ruzongana. Ubundi Musa agacika intege sohoka. Itegereze umusenyi ku kiyaga. Wawubonye? Nawubonye. Uko umusenyi ungana niko nawe abana bazongana. Icyo nicyo bita kwizera. Niba ufite igicapo cy'amasezerano Imana yakubwiye mu buzima bwawe ubona neza iby'ukuri iyo uca mu buzima bwawe ni hehe uca ni iki mwavuganye n'Imana ugana mu nzira igiye. Ndabereka kandi karorero Imana yabwiye Aburahamu atandukanye na Loti tunga umusozi itegereza aho ugeze amaso yawe hose kiriya gihugu nakiguhaye. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Kubera iki? Ikintu utabona neza mu maso yawe ubu icyo bita ama emotion ubura y'amasantima. Twese turemeza ko dukora ikintu cyose bitewe n'amasantima. Iyo cyakuryoheye uragikora, iyo cyakubabaje uragiheba, iyo kigutinya urinyegeza cyangwa ukagwana nacyo. Yesu nashimwe. Ikintu cyose utabona ubura amasantima yacu gutyo ntugikurikiye. Yesu nashimwe. Tuko turatahura abacuruzi bose bateye imbere mu bucuruzi mu ntango barabona iyo baje hari ikintu yumva ashaka gukora. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Ndabibutse yuko kubera iki twizera Imana nuko ingufu zacu n'ubwenge bwacu hari aho bigera bikananirwa, ariko Imana yo yatujanyeyo izuba idufasha mu gihe kanaka ikaducira inzira. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amen. Ibyo Imana yavuganye nawe bizoshika naho utabibona bise naho menga ni igipfungu. Yesu nashimwe. Haleluya. Nico gityo mwishengero ry'Imana. Imana nta mafaranga itanga, nta n'imodoka yatangiye, iguhereza ijambo ryayo kandi iryo jambo rikakuzanira igitangaza. Amina. Kwizera twakira rya jambo ni imbuto yinjiye mu nda y'umudamu tukagendana naryo tukarizigama tukaratugatura tugendana naryo. Yesu nashimwe. Igihugu cya Isirayeli iyo ugiye kuraba documentaire yacu naratwenze ndavuga ni Imana nuko tuzi yuko uri Imana ariko muri cyo ubwenge bwacu urabesha nta mubesha ameze nkawe kirutwa n'ubundi igihugu cy'amata n'ubuki n'iki wacu twebwe amazi tuyanywa gutyo hasa na vere hose mu Bisirayeli n'umugaragwa gusa tabanyone ikiri cya gihugu cy'amata n'ubuki watesha umutwe wa Aburahamu wabi wawe Babuloni agende yirukanye azunguruka umugaragwa agenda Saja kuri YouTube cyangwa telefone urabe Isirayeli ngene ndi wobaye wapumutuka ruguru imurandi igitero kiberayo ni neza gusuma mu Isirayeli ariko hari ikintu Imana yavuze. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari ikintu Imana yavuga nuko yagomba kwerekera kuri Isirayeli uburyo ibasha kubesha abantu mu garagwa bakaba mu bihugu bituze bya mbere ku isi. Yes. Banibereka ku butunzi bwabo atari isi, ubutunzi bwabo ni Imana iba muri bo. Amen. 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 Yesu nashimwe. Amen.
twoshikako ngo tumenye ko gutera imbere kwacu bitavanye n'akazi keza twahawe ariko byavanwe n'Imana iba muri twebwe avuganye natwe. Neje gutera imbere kubaza mu byagenze gute gutera imbere. Abajournaliste bashitama mvuge ko nakoze wapi naho mu cyiciro c'15 mvuge ko nize amashuri nashomeye imyaka 12 bavuga uti n'ukuri n'ubuntu bw'Imana. Amen kabisa. Ico uyu munsi hejuru y'ibintu byose nakoze n'Imana yabikoze kabisa. Yesu nashimye. Amen. Imwe na rimwe Imana yemera ko tuba kingorane ngo tumenye yuko ubutabazi buva ku Mana. Amen kabisa. Yesu nashimye. Nabwira ikintu gitangaje cyantangaje ubu Abisirayeli banywa amazi bakuye mu bugaragu bayanywa gute bafata ubushuhe bwo mu bugaragu bakabukuramo amazi. Nibo abantu ba mbere ku isi babishoboye. Ubundi twebwe amazi yeze mu kiyaga tunywa bo barabishoboye kubera iki kuko Imana yavuze ngo izo bahubwenge iri kumwe nawe. Yesu nashimye. Wamahanga yose agenda kwiga ibyeke mu bintu byorozi mu Bisirayeli ahantu h'ubugaragu ubu baraharima barima mu bugaragu mu Sahara bakimbura. Izo byerekana ko Imana iri kumwe nabo. Yesu nashimye. Ntibapfuye abantu bapfira kubera iki bafite amasezerano y'Imana. Nibicwa n'inyota abantu bicwa n'inyota kuko Imana yavuganye nabo. Icyabatunze si ubwenge si ubuhanga n'Imana yabo. Haleluya. Icyo uyu munsi nawe ukizera Imana. Amen. Yesu nashimye. Icyo uyu munsi nawe ukizera Imana ukamenya ko ibyo yakubwiye bishoboka ukamenya ko itigeze ikubesha. Yesu nashimye cyane. Niba ufise umwana Imana yakubwiye ko azotera imbere kuko yayoba mu ishuri yatabakunda urumogi ntugacike intege ntukamuhebe ongera umuhamagara umwature ko amasezerano y'Imana tako Mana imwana avuka wabuze ko azogukorera imwana avuka wabuze ko azobera umugisha wari umugiwe waba ubuguwe sohokera umwana wanje n'umunyamugisha. Amina. Nico bita kwizera twatura amasezerano y'Imana hejuru y'ibibazo byacu. Halo. Ani mnaona ko nevuze nituriga. Iri jambo isindi bamwe rigiye kubagerageza. Ara abantu mugiye kwisana muri ahantu mukene kwizera Imana. Mutayizera mugahura n'ibyaha. Yesu nashimye. Haleluya. Je nabwiye ko bazana ijambo ry'uvugije mu muntu yako nigisha. Ariko ndakubwira mu kwizera Imana. Imana ikirashaka gusura kwizera. Si uruzimbura karne ya. Urabya bindi babizi bimwe biko nifira. N'amakaramu yamaze kwitiranya ijyanwa na bra byarapfanganye. Kwera yuko bimaze igihe cyinshi sura kandi bisome ubu gutumira Imana avuganye nawe. Yesu nashimye. Ariyo masezerano Imana avuganye nawe. Yesu nashimye cyane. Amen. Amen. Umukozi mwe twatandurisa tutayisire mu Rwanda yari yavuze ijambo ryamwengeje yaramwengeje kandi ni mu ntwenge muganje naratwebwe yavuze ati jewe mfise maîtrise na doctorat muri théologie ariko ndavuga ubutumwa nta n'abantu 30 bihana. Petero ntani yari yarasomye no mu wa gatatu yaravuye kuro yavuze rimwe 3 bihana avuze rimwe ryoye jewe ariko nongeyemo na maîtrise muri théologie mu butumwa na doctorat beyo henda nari nta nacu bariha yaza kuba da Petero yarize maîtrise arashaka doctorat umvana bararumaze kose wasi nikaravuga ati bwa bushobozi bwaze kuri Pentecote bwagiye hehe umwe bwari muri Petero ko twashizemo n'ubwenge ko twabuze ubushobozi nuko abantu bagabaniye kwizera Imana kwigisha mu Imana ni byiza ariko tubakumenya Imana itabirimo nta kintu na kimwe ukora nta kanguro ryoza umukuzi gusigura neza ni ryoza. Abakera baririmba batazi n'amanota y'umuziki batazi batagira n'ingoma bakaririmba kandiki isi kanyugu ukaza ngo Paulo yaravuye muri korali yaravuye kwiga ibyeke muziki wapi Paulo bari kwagukubita rije bashugiye ku gikere araririmba benasira araririmba imyangiti twakumvise iri yuguru kubera iki barimo kwizera Imana yabo bari bazi ngo Imana yacu twizeye n'unaha yohaba. Amina. Ubu baririmba batiteze ko Imana ibagendere babiteze ko baririmbye hariya ba DJ hariya abakore muziki neza abatishemo kakandi kubita muriteguye gira mukatume kuko umeze neza twagiye ni Jimtonic kabisa ni Jimtonic kabisa ariko ni bangahe bashimbere ngakupoto biteze ngo
nakoze umuziki nk'umuririmbyi uko ndabisabwa, ariko sibyo bituma utugenderera, niteze wewe. Yesu nashi inyuma ko twateguye ijambo ry'Imana nibana bati nagiye kuvuga ubutumwa, ariko si ibi bintu bituma mbere ugendera ishengero ryawe utugirire neza. Mana namaze kubagara neza umurima, kandi naguze n'imbuto nziza, nazanye n'umwavu mwiza, ariko bino umeze gute kabisa. Haleluya. Mana umushinga mufise n'amafaranga ndayafise, numara tugiye kwikora, ariko wowe bakurugo ukuri. Mana umwana agiye kuvuka, kandi cyo kumwakira ndabifise n'urukundo ndarufise, ariko bino munderere. Icyo bita kwizera Imana. Haleluya. Ntibitubuza gukora responsibility zacu, ariko kandi twubeka Imana ko tutabishobora tutari kumwe nayo. Haba ibibazo bibiri rero mu ishengero ry'Imana. Hariho abantu bizeye Imana baheba inshingano zabo. Turi kumwe? Hari abantu bizeye cyane bareka responsibility zabo. Hari abandi bakoze responsibility zabo, Imana bayisigamije gutumiza Imana. Twabonye ko utashobora kubikora kubyikorera. Sigarana ijambo ry'Imana rya na pasiteri bawe, cyenda bikora mu nguvu zaje. Abana bati Imana ndabizi ko udahemuka, ndaryamye kugira ngo urasubikore. Ano habaye ingorane, suko Imana atarubizi igihe. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Bivuga ngo kwizera Imana, Paulo avuze ngo nagira ubuntu n'Imana, ariko ubwo buntu bwatumye duha kurusha abandi. Ukwizera kutuma umuntu akora ibyo abandi badakora, kuko yizeye ibyo abandi batizeye. Amina. Kwizera gutuma umuntu yihanganira ibyo abandi batihanganira, kuko kandi yizeye ibyo batizeye. Amina. Iyo wizeye ko uzoba perezida, ndababwije ukuri, ushobora kwifotoza gifawazi ngo ushyire kuri Facebook. Urava ko umusubizo wa perezida akaja muri Facebook ukora gasaba perezida yifoje gifawazi, ushobora kubikora. Ibyo urabyihangana, kuko hari ibintu wizeye abandi batizeye, bituma hari ibintu bihanganye bo batihanganiye kubera kwizera kwawe. Amina. Haleluya. Iyo wizeye kuzomosha umuinventeur usoma ibitabo abandi badasoma, kuko hari ikintu wizeye bo batizeye. Iyo worora